Hello guys, I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe and also like my videos befethu la ngiphathele khona udaba ke kweza namhlanje ke olithinta lapha ke igcoka melisha neselihambela ke phezulu ke kulezi insuku ngenxa ke yokuthi ke uVodacom wenze ke imanga lapha kulona ke igcoka melisha ke kuthiwa ke sekune sim card ke yakhona ke kwa Vodacom qanjwe ke ngaye ke lo mculi ke kaMaskandi ke igcoka elisha ebizwa ngokuthi ke Mthandeni Mobile. Ngokusho ke kwegcuka le sim card izotholakala nge-27 November kuwo lo nyaka okuwusuku ke lapho ke igcuka melisha liyobe ke likhipha ngayo ke iCD yakhe ke indlambe iphika. Webafethu ke ngithi ke asalalisele yona lensizwa, siphinde singakhohlwa bafethu ukuthi ke uma kukhona imibono esinayo ke singayishiya la ku comment section ngezansi ke siphinde ke futhi silike siphinde subscribe kuyona ke i-channel bafethu. Ngibonga kakhulu kwasebe subscribe. If you are new, please don't forget to subscribe. You are very welcome kulabo ke ababuyelayo kuyona ke le video. Congratulations kuyena ke lapha ke uMthandeni igcoka melisha ke bafethu. Kuningi ke okusazolandela ke kwama video nje as enjoy. Thank you.